ije kore na nchera etagwa Harden na eri nthigurune etagwa Norway ni amwe ya iria nene nthigurune eu yakirwe mwaka jwa 2010 kiri mwaka ojo ni asindire kiewa kia Annenberg ni untobo wa kibwayo bwa mwanya na kinya uthongi bwayo. Nchera eu yakirwe na mbesa igokinya bilioni 1.5 na yajokiria miaka 10 mbere eri kwa kana kujura. Yarugorirwe ni mukathe Harald wa nthiguru ya Norway. Nyomba kana seli ya mubungwa eri na TV, metha na kinya bathroom na kioro. Ndigisa ira yombaga gukurukia wero bwakong'ana na kinya riko na nto akunogoka kana sitting room. Abungwa baingairwa mathe 10 ontuko na beregaira gwa gutumira mathaa jao jare maingi ome. Ni kwithairwa kuri na nyomba ya matinda na kuma thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 2 cia ugoro ibasetha mubira jwa maguru kuruga na kuina. Bari na nyomba ya kuthithiria mazoezi kana gym. Kuri na nyomba ya gwika mauku ja kuthomera kana library. Mwaka jwa 2012 ni ari na ariti ngugi iguru ria 600. Barani arimo anto bakonenkanira utungata ta madaktari na arigitani na kinya askari. Nande okumenya nchera eje. Kogwatoge ni kiumia gike kiri mubango janchera na ntuko ya narwa tori Women Meru Prison ara tukaria na mubungo mo atotarire rugono rwawe kenda tomba kuthomana na rugono ruru rwawe oni mbetagwa Maureen Kinya kiri mpambereria na ritara yaku wina miaka ng'ana na inaumite Chama Segaki ina miaka 27 mpumete Meru sainjiriku Meru gakoromone ni tarire kubibite rari gukinete gukunjera kuya Kenya ni manto jare kuja gukanagia mase kuthithia igitarire utari njera your hobbies manto jara wa thaya jaga gukenia ka dancing kucheza kuona movie kugwirwa na manto jangi jare kucheza bangi kwita dancing na rivetu tugeta inya agi starehe ingi cyane na nudera uri nacho baba ingi manto jare kubwara nabo twagana iria yo manto zoturia mberezera familia yaku wina kethira uri na ana kethira uri na mukuru kuna mwana umwe na nguri njuke njiro na tabakaranagia na ana bauga kana na mwana uwa kumbira wina we tukaranagia no thasiari tugasetha ngabaikaga uting December kawerua berembiza kugwata ni roviro ko wendete kure gitariro tari nchera ndetse turazisere na nyama spaghetti nguku na chips Ava izuri nchera ko irio bila burugairo umba kuruga ina kethirwa igakima nkendete tu ari ni muthere yake muthere yake baruga ari mu bagekira mo kara mo ngao giba kundania gasubu masi nondirire wina mwana umwe taizuri nchera ni gintu kiriko kiwikaira inya kenda umba kukarania kuraja na mwana wako Utuma mtizamo kairainya ore umbaga kuga kintu kinana kinete gombekera inya kinyava izinde nchera ndomba gukara igitarire kirage mbikaira nje mbramenya mwana atria thina onkariganirwa nayo ndi ntiriganirwa ni tukanirwa ndi nchera mwana uwa kwena mantena na ketano ndaiza karagana ba uko msinja ena babo ko ena jojo ile jaga kuringira ile jare mona remu remusho igitara remusho ba boko jago kuringira kwa rere
kari Disemba bengi beza muulizo hili nona atakabethera bagutezanirite mono tuna inyore atentezanirite na inyore ntugeza rimwe na rimwe ndabere bakeza gitumi kya kubera bakezani ni kiriko ntube na mwana rero bakuzaza na mwana nkubya stress nkuruki rero bakeza bampongera stress baito berete bakoroja gukurindira kaira nonga riranka nire bakeza ukarite ntera myaka engana no gakaranjera myaka engana kari tensera myaka iri nantigere myaka gatatu tigere myaka gatatu ko wa ubunge toke bumboka myaka mugwanja ndaitira limishoni etano ngento kire koririkana ga your fondest memory taoni ndemorin mbuga gante karorirwa mbuga egikariria ndetenda jukya nacho naka sukari kama myoko ijambira nkaro chona kairi nande uwe ngento kire koririkana ga kire utoro bakoko gote karorirwa mbuga ne gitaria wetire Mombasa mbuga ne Christmas aku ngento kire koririkana ga uko gote karorirwa buti nikitarira nakarama myoko mbele yakwa ntikorolire nti tokalama mungwiritwe twakena nampe yastarela ampe ndende tsyana alakura ndire mtulirwa agento kenge kera omboti karorirwa kamwe corona ande ngakurima ingogere kodithagia mbere uingirwa nchira ngugire akunenkaira kintu gyaku wekira muko ngugire kwiwa ndale mande ngungita baraka kalima ndengo keza nkendia kalima mere kendia kalima nyamwe zira chura ikiambi nabia sana ndaika ngugire pia gutethera gya nje yari mo tevere mona yandire vina kala ya kanja ani starehe ne mbwataya nuendete ku dance mono iko etaga ndwimbo ikenda weta gukatika ngonto kuri ko etaga gukatika Betamiro Simbos Loyo Daijo renchera ni ukuona hata kama isha utengete mono kana takaja kiri ndabire ntenda bandikire tezira ikitarira tuchinchia ndambire yando tandisko ntaize nchovi ntaize oni kuromba zendamira kuromba ndizanchinchinye masiko konchera nwithirite kurina chora na nyibwara iragia tara ya story chetu mtu akaranja mtu awiragwa mtu akauma kare mtura tokauma ndoma tugetana ndoma tugatirana kenengana ya thimu ndoma nkeza gukona na imanto jare koririkanaga mbere ingirwa nchera jare uma koko utekarotigana najo buru kauga ai manto jaje injere gerete mono ko jalipia izare ndasi tekalodigana dancing I was watching movie Tatu kuriongo kila sore maisha janchera naja kwethira uri raia izethera jakariomo Aleza raia jamera kulukeza nchera oi challenges ro kwethira chukuchera Tera kunyo kirime mtu kero video ukamumye mutoka samura Nuwiro bandi baranda ari mo karegare ndukaringa gitume boka kauro buinde Tsoyo maisha jaranta kurukaira jama munde nchera akere murere kere tuge kwene gitarira mukwajitu Ureza gankima Oyo tere okero wetere mutere tubemba na mtu nyagichenche video nyajiku Masina ndenda utarire tukuyu ya etere yakuni atagwa karekite makareka jantukuyu ya kubire etere Tokere lukere Teta kemusoro kwa Turamesai Turumara Tureta tatinda mabora Ugoro twitite dancing Yatatirimana mubaka Tumuzakara tumukuru Leto ndombere nambre no mulinga Tokiambesa kila kitu Mukuru aleta agatitanga turejero nyanda Ndra tureta kwa tindira itamari ndra atare ku
Yo nanda ndio utikiria kisira mbunga. Nikio ndire kurita muchora wa mchera alafu ugo witikiria. Ncho tumana tukala nchera tunde. Tumana tukala tunde tubere nchera. Mwana njate gairenja ngati nchera. Ande nikia alire tegairana kenda uga na bezira na ndati wa nchera. Mtojo bwa mwire mbesa siawe. Kapo amuze kanana ta bona onire na mbesa inyinge bwenda kumuya. Amuze. Nenda ya klavu na resunku, yani sunku ndaya mpoka na klavu. Ande na resunku na mbesa. Mtoa mwizire. Ibo arebo kubanga kana ibo derito bukebanga kethera bwende kuya muto kana iko trimana na ubo bakabo muleka igento babangete Tutekera alitume klavu rakati ya mori tware awe. Eta nyumba ninde etaki rae vimori nditetetie mbunguro. Ile mori injire mbesa ranenkera ndo tasio. Ile ndo mori ya kugota na arbe na landi. Andra mtakitende ndirapiga ni kana tenda ikire mbesa ndire tasio. Nibwega mutegeri wa Wero TV ntoba gweta nambere kugwatana na batukire mubango jojo jwanchera hau kabere tukwaragia na mase urawethirito ari na itare ya wamba na kinyanta hizi tukata nambere atutaririe rugono ruru rwawe akita kana chokwa nyuma ndoro weta mase wenda kudivya itare ukairi Ale. Vivere terengere tenda kebishoto mino baba manda mba akura uje nezo hasoke mantu zare kubivaja zaraza tumaga ukendelea na maisha yako kwa nchera Nza nchera nkalari munke burayi kiveka ngatumo matoka pero kamateke ngeto kamata kumaroke ere mwankokoro mantu zare kubivaja kwa nchera bukaira rukire kavamba kiramarego tatanka nyosuru tata industry ngatume mbenda chamba vira byembenda rero ke chamba mawa vira byete tuma inavurana tuma tulinda tuma interview tumaina vyeta akaturinda tu ntawase na bikendia kingiza mugeni yazenda kugura akagura bamanda ndenda kugura bakagura nyawo ningo nampende kugura nkendelia ande agenda iwa muno bikikwa sone ante bakendelia kintu giki utumite tuye burane aje okumenda nigo utumite niki umigure no migure no tuno mbesa bauga mbesa benda aja ya mbesa no nagata kawe vero nyere tumono kwedo orina story tumaka intubi ntinyere tono ntikosi ninge muno bambikanete ntamenya tizotuma ayindizotuma ndizotuma mbrenda levrana kalesi ndizotuma sarani bambukite tenyere basarani ande tutembo na yintinyere ni gende yingo ya no tuma kwa byembe ngi bya maisha ne jandara ndo marera nkamenya kubangara yo o manchera mantu zari kuweka kubidia tarataka utebele umasera nkama kosi zindi ne mchera ngeta mpambire ngo wewe na nkaye wasabi sanya muri sarani ngeta nambere na kwendelea gure kwa kende tedia maisha jaka za garuki ngeta kanisene ngezangiza mange umbedire maisha janchera ni chama umo mantu zari kuweka kenda umba kusurvive maisha janchera maisha janchera nje survive uzo zandira muzambiri nyandi kamuzambiria tumunkero mbakurenko ngatira survive nsera ringi bambira mbazije bakezenya nanto bakauga bazizire kaba bibiria pangurira birankwenda sabuni ntuvine sabuni yombuga ndevuna bitante nonka bera bampangurira ko yimitunga kamatanka ngo sabuni kana kirokera biva yatunto bombo survive butambikire nya stress nzonetse hata ile ina stress mantu zari kuweka kienda stress you at least kupungua kidogo bukaira nkambiria kuna kimbo chemibidi kave kianto stress kavira nkamama
na ule kuonekana uri na Antonio kana uri shy na ta umbire kuthithia itere kundete biere bitatu ntiga wambe no wambire mori wambire tura bibi na ndio mtagitendo nona kata kaunti kwa tagirutera ndio tize mtu alimchero wewe choro kunenda inyo korange no vitamina ndira ambire tubibe wala no me no ari andiro nani mbesa ndazikiri yake yetasi nande tuve ikitare uri watokewa ungwena nitamase kutogotorera mchoro wangu nato kuona kakake ndiko kebine kya guterire kana mesha chako kya rongamere kya rongamere mesha chako kya gukirie ntonte izende zanchera nyanke vira mtu akiza ga ntumuria hingi antenda kwafanya momba kaire kana ntuzam mtomo nyake ube vile nukarite kukonchera mantu jare ko jara urende dro otigete kedro tarinchera tindi gwampendete muno ndimite tayo gitara kampeni mbesa gaikute kanja ndi wambimite ndinango kutsia kona ambulisi akaikirere amano kwa school ageta boyega muchoro wo kuneza gakurongira ezari mwana rimwe nyaye kana nyayo kwa mwiri byakeza kurongira ketira kuzare buremo takeza kuretera bintu ndamutuma akaraga kwita kugora ndamura ndamutuma kamura witore mavi yagetake atera mamio kwa akeza tibangite na birankugite tibyo nenda murokeza nonto tonte byontebe inde mukomberete muchorojo kwa muritere na unjera kenda eta guterere na unja nena tedaira yaku ari atepara yare mo no gantu ko monde gire ma ambere te mona na ongi skuru araita magana tane za wara ne kanira no mbuga na tebiri yake areza kukwira ora na bakubera bari kunja atambira ezira akarambira mamyanga na naje turinga hospitali atambira ungateza kaenda murokeza kaire uwo izitembira mtoto atiko ntevia trigo mona Woma kukonchera no enda gutanya nawe kairo ari tikinyenya njera ari niki ntoro tibi tratsia nimboru era mtu wiye gatanchera tibi nandi kuringana na kuomete kwa kweta kuya kwa kuletwa nchera ni mantu tare kuna ndo kadida kireko buracho baku neva iria mtu akibaya makosa jana ndi mtu akirwa akibabuna abuta mwera nchera gutebuyi nchera ikuzukira gutimano biga gitendo kikabora kaneno tu usietire omutige wende ya survival tutimana bomu bakosinira gintu byanziguru ento byanziguru abiko bikavira ubona nanchobi ndarira yenda nyamuno iti wa manchera nukuona takanya wachokoka gakunda karenda wiche yoma gukuchokia kirire na ingi ntenya nchobi kaire nturira ndanya nchobi ntega tare kinene un tona mbesa limonga kaskuru skuru ngumwankanya ndeva inkamenya nchobi ntenya no ntonye meyene ambetekira bune go kando ankagwata kalanja kuko nchera iboidaira bore na pasta ora wezaka akapogomera bitoto ba Mulungu mantu zare kuthomete kuringana na uraburita nako thomete Mulungu na sensaia Mulungu na bitana na Mulungu ni waguse bantu arazagu kyantu arega Mulungu tebagera na gura mtu kuringana na roko goko uwo murekere Mulungu ni izukurekanira na Mulungu na wete atekera bange jora wenda inyango gucekera nenda barekera Mulungu arambuta baranda akamatete korone ndabaita bonde ndirasewe pasta arambira tyaze okamata mto ndiguruto tenda mumbere no Mulungu antebye ndiri kuko njera ontuko ikwera korena activities mama ndi tuwe mwanga sande ne activities iriko tuwe
tugeta ntuko ya Monday tugeta maromba ntuko ya Tuesday bukathema tutakina ndeni activities ndio kugethara bena sala kwa Monday tukaira tugeta industry ngugine tugatinda Tuesday tugotena kanisa Alhamisi Jumatano tikima thoma zangu thoma za tamba Bible study chaja naja kulipana toana alafu narua imseso roje tugeta kanisa na tainyanya maromba za Katholiki leta kuroba maromba ngane zao awingite ingari muri abayingite twitanguge tumona ari mwingi andiko na gukenenkera kanya gaka bongi ukethia ntu bonde baro kwenda gukethia utege kamereje ukethia ntu bonde baro kwenda gukethia na kethia wina ka SMS kana gantu kubere utege kamereje ukethia raboka emendasa ukethia zeze karini ukethia mano kwanza kinjiro ukethia sera kwa bonde bakoromone ibwega sana masi nuntu bwa gwitikiria kwaria na bautwe ningwitikia antu baba ingi bakuthoma kuringana na rugono ruru rwaku ibwega sana na mutegeri wa Wero TV unotokinyira muthia jwa gipindi giki gia nchera mwanka kiumia kiu kingi unimbitaga Maureen Kinya Kirimi ugetera muntu ungi agwikira inya siekere kenda omba gwita itankuruki